Mwiriwe, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye. Reka tuvuge ku byo muri Tanzania. Amatora yararangiye ndetse Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan watsindiye manda ya kabiri uyu munsi yarahiriye kuyobora icyo gihugu. Nirahira rye ryabaye mu buryo budasanzwe kuko bitandukanye no mu bindi bihe bya Tanzania bya politiki. Ubu noneho Samia Suluhu nubwo yarahiye ariko yarahiye mu muhezo. Bivugwa ko nta bandi baturage bari bahari babene igihugu mu yitabiriye iryo rahira rye. Cyakora itangazamakuru mpuzamahanga bivuga ko mu bitabiriye umuhango w'irahira rye harimo abakuru b'ibihugu bitandukanye byo mu karere iki gihugu cya Tanzania giherereyemo ndetse n'abandi bayobozi bayoboye cyangwa se bahagarariye imiryango imwe n'imwe itavuga cyangwa se itegamiye kuri leta. Uretse kurahira kwa Perezida Samia Suluhu Hassan, ikindi cyari gitegerejwe ni mbwirwaruhame cyangwa se disikuru aza kuvuga nyuma yo kurahira. Ibitangazamakuru byinshi bisubiramo amwe mu magambo akarishye Samia Suluhu Hassan yavuze akimara kurahira, aho muri uyu muhango rero wabereye mu kigo cy'igihugu cya gisirikare mu mujyi wa Dodoma witabiriwe n'abandi bantu bake b'abayobozi. Samia Suluhu Hassan yavuze ko asaba abenegihugu bagenzi be, abo yise bagenzi banjye cyangwa se bagenzi be, mu guharanira amahoro n'ituze, ndetse avuga ko agiye gukoresha uyu mwanya nk'umubyeyi yihanangiriza abagerageje kwenyegeza urugomo n'imvururu byagerejeje ku myigaragambyo. Samia yavuze ko abo bantu ngo bakwiriye kumva ko imvururu no kubura amahoro byatumye kiriya gihugu kigaragaza isura mbi ku ruhando mpuzamahanga, ariko kandi ngo kuri Samia we asanga ibiganiro byonyine ari byo bizazana ubwumvikane ndetse no gushyira hamwe kw'abanyatanzania. Samia yashimiye imiryango mpuzamahanga yohereje indorerezi mu matora ya Tanzania ndetse n'ubutumwa yahaye iyo miryango yahaye igihugu cye. Ku bandi rero ngo banenze imigendekere y'amatora, Samia yabasubije yihanikiye ko ibyo nawe yabibonye. Ati ibyo kutubwira ibyo dukora ibyo turabyanze. N'amagambo bwite ya Samia Suluhu Hassan. Gusa ibindi bitangazamakuru nyuma y'iri rahira biri kugaruka ku nkuru zitandukanye. Inkuru nyamukuru nanone iri kuvugwa muri Tanzania niyo ko inzego z'ubuyobozi zavuze ko ziri guhiga bukwari ndetse ku buryo bukomeye abiganjemo abanyamahanga, bivugwa ko ngo bagize uruhare ruziguye n'urutaziguye mu myigaragambyo ikomeje kubera mu gihugu cya Tanzania. Hari ibitangazamakuru bivuga ko ubwo iyi myigaragambyo yabaga mu gihugu cya Tanzania hari abanyamahanga binjiye muri ako kavuyo bakajya mu gihugu cya Tanzania nabo gukora cyangwa se guteza akavuyo muri iyo myigaragambyo iri kuba. Benshi ngo binjiye muri Tanzania mu buryo umuntu yavuga ko butemewe, bakinjira muri Tanzania biyise wenda nk'abamotari, ku buryo iyo myigaragambyo ngo byatumye ifata intera. Ubwo mu bavugwa birashoboka cyane ko harimo abanyakenya, kuko mu gihe igihugu cya Tanzania cyari mu myigaragambyo hari abaturage bo ku ruhande rwa Kenya binjiye mu gihugu cya Tanzania bitewe n'uko abanyatanzania mu gihe bakoraga iyo myigaragambyo basa nk'abateje akavuyo ku mupaka uhuza Kenya na Tanzania, bigatuma habaho uko kwivanga. Nkaho bidahagije rero, igipolisi cyavuze ko hamwe n'igisirikare bagiye guhiga bukware umunyamahanga wari we wese uri mu gihugu cya Tanzania mu buryo butazwi. Ndetse nkaho bidahagije, kuri icyo cyemezo cy'inzego z'umutekano, Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akimara kurahira we yasabye ko hanabaho igenzura mu baturage ndetse n'aho bakorera. Abaturage ubwabo ngo bakareba niba nta munyamahanga ubihishemo mu buryo batazi, ndetse ngo bakanareba n'uwo bakeka ko afite ibitekerezo bitari byiza kuri iki gihugu cya Tanzania. Abo bose rero bagomba guhigishwa uruhindu, bagashyikirizwa inzego z'ubuyobozi za Tanzania, ndetse banavuze ko n'abaturage bazagerageza guhishira abo abanyamahanga bivugwa ko bagize uruhare mu myigaragambyo muri Tanzania. Abanyatanzania nabo ngo ntabwo bizabagwa amahoro. Aha muri Tanzania rero ubwo Samia Suluhu Hassan yarahiye kuba perezida w'iki gihugu mu muhezo, mu bwoba bwinshi bw'uwo mutekano, n'ubundi ubwoba buracyahari bwinshi muri iki gihugu cya Tanzania. Ubu tuvugana n'ubundi abantu baracyigaragambya. Abigaragambya kuri iyi nshuro
bikavuga ko noneho nyuma y'uko Perezida Samia Suluhu Hassan arahiye nabo bari kwigaragambya mu bukana bukomeye, bakavuga ko hari ibitangazamakuru bigenda bisubiramo amagambo yabo bagenda bavuga, aho bamwe bavuga ko aho kwemera kuyoborwa na Samia Suluhu Hassan baziyemeza gupfa. Ababisesengura rero n'ababikurikiranira hafi babona ko nubwo perezida w'iki gihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan yarahiye, ariko ibintu bishobora gukomeza cyangwa se bishobora kuba bigiye kongera kuba bibi kurushaho, kubera ko hari igice kinini umuntu atamenya ngo ni bangahe, ariko cyane cyane igice cy'abagize bo twakwita ko ari igice cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ko batazigera bemera ibyavuye muri aya matora. Ni nabo batangije imvururu zo kwemera cyangwa se zo guhamagara abaturage na rubanda kwigaragambya bamagana ibyavuye mu matora. Iki gice na n'ubu ntikirava ku izina. Havuzwe ibintu byinshi muri Tanzania, hafashwe n'ingamba nyinshi, aho umuyobozi w'igisirikare yavuze ko abigaragambya basaba kubihagarika ako kanya bageze aho babirengaho. Hashyizweho imikwabo itandukanye yo gutaha, yo gushyira amasaha ntarengwa yo gutaha mu rwego rwo guhosha imyigaragambyo, nabyo nta kintu byatanze. Tanzania byageze ku rwego rwaho inzego z'ubuyobozi na polisi bo bagaragaza ko iriya myigaragambyo ari akantu gato, ndetse ari abantu bakeya batanyuzwe n'ibyavuye mu matora bari gushishikariza abandi gukomeza kugomboka. Gusa imibare y'imiryango mpuzamahanga ikagaragaza ko atari akantu gato, kuko bo babishingira ku bamaze kuyiburiramo ubuzima. Nk'ubu imibare ya vuba igaragaza ko abantu hafi 700-800 bamaze kuburira ubuzima bwabo muri iyo myigaragambyo. Ni mu gihe ku ruhande rwa Tanzania bo ntabwo bemera ko ari abo bantu bagera kuri ayo magana. Ubu ni imibare y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nibo bayishingira, bakavuga ko ari abantu benshi. Igihugu cya Tanzania cyo kikavuga ko ari bake, ndetse kikavuga ko imyigaragambyo yoroheje. Ubu rero benshi bahanze amaso ibyakomeza kubera muri iki gihugu cya Tanzania. Niba Samia Suluhu Hassan kuva ku izima, bwo ntabwo ashobora kuva ku izima ryo kuvuga ngo agiye guhagarika kuyobora Tanzania, cyangwa se hari ikindi gishobora kumuka mu nkokora. Kuba yarahiye byonyine itegeko nshinga rikamimwemerera, cyangwa se inteko ishinga amategeko ikamwemerera akarahira, ni kuvuga ko yabihaye umugisha n'urukiko rw'ikirenga rukaba rwabyemeje hari muri Tanzania. Ikirakurikiraho ni iki? Ni ibintu bibiri. Abanyatanzania ni ukubyemera, bakemera Perezida Samia Suluhu Hassan na perezida wabo. Kutabyemera nabwo birakomeza gushyira ubuzima bw'abatari bake mu kaga, bakomeza kwishora mu myigaragambyo. Ikindi umuntu wenda ashobora gutega amaso ni igihe perezida wa Tanzania azaba yemeye kuganira cyane cyane n'uru rubyiruko abajene bari kwiyamiriza umugani w'abarundi, cyangwa se bari kwigaragambiriza ibyavuye mu matora. Byose rero ni ibihanzwe amaso. Gusa umuntu yavuga ko mu magambo make abashoboye gusenga nk'uko abarokore babivuga, bakomeza gusengera igihugu cya Tanzania, kuko ibihe kirimo ni ibihe bikomeye kandi ni ibihe bitacyoroheye, by'uko perezida ashaka kuyobora iki gihugu nk'uko yatowe n'abaturage, kuko yanatowe ku bwiganze ukurikije ibyavuye mu matora. Nubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bakomeje gutsimbarara ko yibye amajwi cyangwa amatora yabayemo buriganya, ariko umuntu watsinze ku kigero cya 98 niba nibuka neza, niba atari 89%, ni ikigereranyo kinini cyane ku buryo binagoye kwemeza ko wibwe amajwi. Gusa uwo mwuka mubi ababikurikirana cyangwa babikurikiranye nibuka ko ni umwuka mubi waturutse ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, no kuba Tanzania abenshi bari kwigaragambya bari kuvuga ko icyatumye bajya mu muhanda ari uko ubutegetsi buriho buyobowe na Madame Perezida Samia Suluhu Hassan bwafunze abakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi, bituma amatora nyine aba amatora yoroshye, ku buryo gutsinda kwa Samia Suluhu Hassan nta muntu byatunguye. Ariko bakavuga ko yaza kwemerera wenda abo batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo uwitwa Tundu Lissu wa Chadema, nibura byari gushyiramo balance cyangwa se uguhangana gukomeye, kuko iyo shyaka Chadema nabyo rifite abakandida benshi cyangwa abarwanashyaka benshi bari kurijya inyuma, nibura ku buryo hari ababisesengura bavuga ko abo batavuga rumwe n'ubutegetsi yaza kubemerera, twari kubona Samia Suluhu Hassan atsinda ku majwi wenda 56%, 55%, kurenga uko
yakwiharira iki kibuga cya politike nk'umuntu abantu benshi bavuga ko ashobora kuba yarirutse wenyine muri aya matora. Mwebwe byo muri Tanzania muri kubibona gute? Amaherezo azaba yahe? Iyi ni The Zoom TV 24. Reka tuganire muri comment, utarakanda subscribe na ukamenyetso kanditseho subscribe kugira ngo muzajye mubona n'ibindi biganiro n'andi makuru agezweho utasanga ahandi. Twishimira ko mudukunda kandi twishimira ko mukomeza kutuba hafi no gukunda ibyo dukora. Imwe dukorera. Bye.